Penjaga gawang itu Abdi Utama. Mana dia? Dia maju nih, maju. Loh, sini Nur. Tolong. Kiri semua ya. Bola ini. Maka yang berhak sebagai champion pada sore hari ini San. Sini kau. Sini. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, that's a fact. Never looking back, keep myself on track. Keep my head up standing, juara 3 always moving on. ya diabadikan Till my best can move along, push myself to be the best. ya, dan juara 2 podium Hasan Bapak Rido, berikan dulu dan supaya ada kenang-kenangan Bapak Rido. Maka Bapak Rido ya, memberikan top score U12 ini jatuh kepada Hidayat dari Banten. Ya, oleh yang terbaik jatuh kepada Amirul Akbar Azhari dari Kudim Masahan. Ya, terima kasih. Ya, ini penjaga gawang terbaik. Penjaga gawang terbaik, jangan salah pula. Karena catatan tadi yang belum. Penjaga gawang itu Abdi Utama. Mana dia? Dia maju nih, maju. Loh, sini Nur. Tolong. Ya, the champion jatuh kepada Bakri Hasan. Beri aplaus kepada Bakri Hasan menjuarai tim Kabupaten Masahan. Ya, terima kasih kami ucapkan semua. Jika ada tutur kata kami yang salah, penampilan kami yang salah, dan kami mohon ampun dan mohon maaf sebesar-besarnya. Dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sepak bola usia dini? Rizmi is the best. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put it on the side, never see it. Everything I do, I'm just being genuine. I'm sick of being Mana video mungkin tuh? Iya,